Tes. Om Swas. Om mawi genamastu nama si Dian. Bisa angkat lagi dikit nih. Angkat lagi dikit. Om mawi genamastu nama si Dian. Ratu Jodane pamiarsa serang sami sane kusumayang titiang. Sedurung titiang lanturan sesolahan puniki arsa pengastung karan titiang. Oh, mawi genamastu nama si Dian. Atur puspandalen titiang pinako pengelantur semah titiang sang sami saking paguyuban Dramagong lawas luweh bagyo yuti manah titiang sudah titiang atur naya merupakan sesolahan Dramagong sakewanten durung titiang lantur sosolan puniki lubrayang titiang lunas dan lunas pengampuran tuani janten tunelwih menyuruh surat titiang lantur sosolan puniki pemekas sehananin maka kirangipun ledang arsa pemiarsa sarang-sarang ngapurayan pemirsa sarang sami terus kita yang ketiga mungkin cari ke sama beraya kapur lingkaran semangkung boyo nonton terus wantah memulai gereng-gereng main gereng-gereng main gereng-gereng mayu asapun api munguing daging jari tanipun ledang arsa pamiarsa sang sami atur jang nyaksi yang kali miar siang male bos-bos kemudian ngarapan paswe cani desang yang widiwasa sida atur jang ledang pengarsan pamiarsa sang sami yo sering punike magang yukti pengabten titiang lunas puara warak majang ring sang sujana senai ke bawah seperatnan ring sejeron Dramagong lama kana wenten angin titiang sesuluh lantur pemargin titiang kapukul lekas pada darsi kesenamnya kadibuni kemurdaning wakian titiang mugir wastu melarapan paswe cani dasang yang widiwasa makumiwah betul sekali sami titiang saking paguyuban Dramagong lawas pengkalih pamiarsa sareng sami tidak memangin kerahasiaan dirgahayu dirgayusa